سەرۆک وەزیرە ئیسرائیلێ بەنیامین نەتەنیاهۆ لەسەر حەسابی خۆی لە پلاتفۆرما ئیکس وەکە تویتەر تێ ناسکردن نویساند کو ئەردۆغان لە دژی کوردان قڕکردنان دکە و دەگرتنە ڕۆژنەمەوانên لە دژی دەسەڵاتداریە خۆدا ڕێکۆرە جیهانê şikandiye. Kesê herî dawiyê ku dikare dersên exlaqê bide İsraîlê dibêje ew e. Netanyahu her wiha got artêşa İsraîlê artêşa herî bi exlaq e li dunyayê û rêxistina herî mezin ya terorîst li cîhanê Hemas têk dide ku serokê Tirkiye pesna wê daye. îro nîvro motorekî bombakirî li cadeya servîsan li taxa Eşrefiyê ku taxeke gelekî naskiriye li Efrînê hate teqandin jêdereke taybet ji cihê bûyerê ji rûdawê re got ku di encama wê teqînê de zarokekî bi navê Şeعبان Hatim Xilasî hatiye kuştin û 5 kesên din jî birîndar bûne. Ji dema dagirkirina herêma Efrînê ve ji sala 2018 ve ji aliyê hêzên Tirkiye û çekdarên opozisyona Sûriyê ve bi dehan teqînên bi vî awahî û hîn mezintir li herêma Efrînê bi taybet li nava bajêr çêbûne. Hesedê hêzên Sûriya Demokratîk ji Tiltemir bi topan êrişî bingehên Tirkiyeyên li Bakurê Kurdistanê kir, çavkaniyên xwe cihî ji gundewarê bajarokê Tiltemir ji rûdawê re diyar kirin ku serê vê sibê Hesedê ji gundewarê Tiltemir 15 top avêtine bingehên serbazî li Tirkiye ji nava axa Bakurê Kurdistanê de. Heta niha encamên ziyanên wan êrişan diyar nebûne lê ji 4 rojan vaye ku êrişên Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê tundtir bûne gelek navend û wêstgehên xizmetguzariyê hatine bombebaran kirin. Hêzên Sûriya Demokratîk hinek caran li hinek navçeyan bersiva wan êrişên Tirkiye dan. Yek ji kesên ku di bombebarana Tirkiyeyê li ser bajarê Qamişlo jiyana xwe ji dest da bû, sînemakarekî ji bajarê Sinê yê Rojhilatê Kurdistanê bû. Derhêner û kameramanê ji Sinê Mansûr Kerîmiyan ku li Rojavayê Kurdistanê mijûlî amadekirina fîlmekê bûye di êrişa dronên Tirkiyeyê de canê xwe ji dest da. Mansûr Kerîmiyan çend salan ji bo amadekirina fîlmekê serdana Rojavayê Kurdistanê dikir lê dema ev 2 sal bûn li wê derê bicî bûbû yanî li Rojava bicî bûbû. Roja duşema derbasbûyî di êrişa dronekê de li ser wêstgeha Swêdîkê li bajarê Dêrîkê wî kesî canê xwe ji dest da. Li gorî zanyariyên Rûdawê malbata wî niha hewl dide ku termê kurê xwe ji Rojava bîne Başûrê Kurdistanê ji Başûrê Kurdistanê jî bibe li Sinê li Rojhilatê Kurdistanê veşêre. Mansûr Kerîmiyan sala 1984 ji dayîk bûbû 20 salî bû. Em her behsa karvedanên êrişa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê dikin di sê rojên derbasbûyî de hûn dizanin gelek êrişên tund hebûn. Li ser wan êrişan Wezareta Derve ya Amerîka dilgiraniya xwe li hemberî wan êrişên ku diçin ser Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Tirkiye ve anî ziman û daxwaz kir ku idî dawî li wan êrişan were. Berdevkekî Wezareta Derve ya Amerîka di daxuyaniyeke taybet de ji bo Rûdawê got ew ji êrişên vê dawiyê yên Tirkiye li ser Bakurê Sûrî ku bûne sedema kuştin û birîndarbûna sivîlan gelekî dilgiran e. Di daxuyaniya xwe de berpirsê Amerîkî ji Rûdawê re dibêje êriş çûye ser jêrxaneya sivîl ya wê navçeyê xwest bi awayekî lezgîn tundrewî ew êriş bêne rawestan. Tirkiye çi dibêje li ser wan êrişan? Tirkiye dibêje wan pêncî navend li Kobanê, li Qamişlo û li Amûdê ji nav birine. Li gorî Ajansa Fermiya Tirkiye Anadol ku zanyarî ji istixbaratê ji mîtê wergirtine roja sêşemê
وان هناك نافندين جريداي بككي وكاكو تركيا بناف دكا لكوباني القامش لو العمودي بمباران كرنا لوان نافندان بيداويستين جلو برغان بيويستين جيانا روجانا حتى تشكو تقمنيان هاتنا بجي كرن اف ادعاية تركيا استخبارات تركيا ميت PKK بویا که توانبار دکه که PKK نواندن سیویل جبو آرمانجین سربازی بکارتینه. میتا ترکیه هر واحد بیجه وان زانیاری لسر وان نواندان کم کرنه و هول دانه که زیان نگینن سیویلان. قالك نواندن که هاتنه بمبا باران کرنجی بنگهن سرکردایتیه بونه. اف ترکیه بیجه بینجی ناوند راست هاتنه بمبا باران کرن و ریل بر ایرشین لدجی ترکیه هاتنه گرتن. ریو بریا خسر چد بی؟ ریو بریا خسر گوت جهن کو هاتنه بمبا باران کرن جهن سیویلان بون و کسین کو جانی خوش دستانه جی کسین سیویل بون. بنیرن کدره هاتیه بمبا باران کردن یعنی دوان سه روزین در باسبیده ترکیه کدره چاوا بمبا باران کرد ریو بریا خسر داخویانیه که لسر وان بمبا باران دا انجام ایرشین ترکیه لسر هرمین ریو بریه اشکره کردن ریو بری دبیجه ترکیه ایرشین خواه برنه سر نافچین ریو بریا خسر وان ایرشان جی دومینه بردوام دکه کدری هاتنه بمبا باران کردن بنیرن لگورا که ریو برید بیجه ناوندین کاربه ناوندین گلک استراتژیک هاتنه بمبا باران کردن جهن بینه سازی الهرمه ناوندین خدمت گزاری جالی درون ترکیه و هاتنه بمبا باران کردن لگوری داخویانی انجام به وی آواهینه هونی نها دوی ویدو ولدت و گرافیکی ده ببینن بنیرن 18 ایرش به درونان و 20 ایرشی به چکن گران چونه سر هرمین دبن کنترل ریو بریا خسر ده ده ایرشان دا کارگه سازین آوا کرنه استاسیونه که ترینه ده پوین گنم ده ناف دا 6 ناوند دو مالین ولاتیان مالین سویلن ده ریبندن کنترل ین آسایش یعنی سیطره آسایش جه آلی ترکیه و هاتنه بمبا باران کرن راستی بمبا بارانه که دجواریا ترکیه هاتنه ل هریما جزیره درون ترکیه 11 ایرش و لکوبانی جی 6 ایرش هر وها ترکیه 19 جه لهرمین شهبا لروجلات عفرین بمبا باران کرنه ده ایرشان دا 8 ولاتین سویل جانی خواه جدستانه و هجماره که مزنجی نزدیکی 20 کسان دوان ایرشین ترکیه ده بریندار بونه شخو و دیت لقامیشلو مراسمه که مزن جبو و شرطنا وان شهیدین که ده ایرشی ده جان خوش دستا بون مراسمه که گله که مزن لبر سروده ای رقیب او ترم هاتنه و شرطن